Aha! Hlangene phansi le Eastern Cable 6 emampondweni khona ngu Mr Hlophe kanti lona nguJojo Mkhozi Mabhengu phansi wasobhuza ngamandla ngokulapha lapho ngathola khona lento yamandla okusebenza ngithi mina nayi ingilozi namandla ngikhona lapha Eastern Cape emampondweni sikisiki eNT Park isigodi kanti nangale branchini lesibili eCape Town ngikhona ngiyawugaya ngenza konke amandla khona ngisemusha ngiyayenza lento lena hayi ngokuyigaranta ngokwami ngokugaranta ngabantu sengisizela abaningi abantu ngithi ke mina ke usenhlahleni wena usekhona ngapha le ezweni lomoya lokhuzaneni eThekwini phansi eNatal ngale kulayina ngapha kuMountain ngibe ngivula khona lapho indumba isigodlo lesikhulu lesikhona lapha engizobe ngisiza khona abantu abakhona kwaZulu Natal umhlaba wonke jikelele khona ayifikelela kimi ngithi mina kumanje ngibe ngifanele khona kuma branch amathathu yes aba branch amathathu kepha ngiyatholakala eEastern Cape esikisiki ngiyafumaneka ngale ezweni lomoya eCape Town eKhayelitsha phinde futhi kumanje nje bangisho kulenyanga le ngibe ngivule enye indumba khona ngapha eNatal bakhala kakhulu abantu baseNatal bathi nomkhulu sakudinga ngithi mina ngivela kakhulu ngoba phela abantu bangiva ngabanye ngoba ngiyayenza lento ugaya ke ngizongugana ngapha eNatal ngiyugaya ngithola nenkinga ekhaya unenkinga kwezothando unenkinga kwibusiness fika la udokotela ngithobisana inyanga leyaziwe kakhulu ngegama lesilungu kusukela lisakhula kumanje ngisakhula ngithi mina sengenze lolukhulu kubantu ngayishintsha impilo zabantu ngabakhipha abantu ezinkingeni ngawabeka endaweni ngoba uJesu mina wangipha amandla ukuthi ngithathe umuntu ngimbeke endaweni ngoba naye uJesu kuqala wathatha mina kuqala phansi bese ngikhuphula ngibeke etulo mina ahlangane fike la kimi ngikusize uzona lezi ndawo nje lezintathu ngiyafumaneka ngohlukile ngeyinsuku edlulile ngithi mina sala kahle ngithanda nonke.